swikandza swintshwa na leswa ntshemele eka khabinete ya Holobyenkulu lontshwa wa Gauteng Banyana Lesufi. Xigwevo xa khale ka President Zuma xi fika makumu ximfumo namutlha. Kasi ka mitlangu Banyana Banyana va mahlweni no tlulamisela Australia New Zealand 2023. Waka na milangu te mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile. Kuna swikandza swintshwa na leswa khale eka khabinete ya Holobyenkulu lontshwa wa Gauteng Banyana Lesufi. Holobyenkulu Lesufi wa ku tivisa khabinete ya yena ndzhenga lowu eMidrand n'walungu wa Joni. Swin'wana swa swikandza swintshwa i Nandzu ra le hiku loyi a nga thoriwa tanihi holobye wa rihanyo wa xifundzankulu. Lebogang Mayile na Faith Mazibuku i van'wana va holobye lava nga tirha ehansi ka khale ka Holobyenkulu Makhura lava Lesufi a nga va thola ku yisa mahlweni na ntirho na le ka khabinete ya yena. Lesufi u tivise na ku cinca loku nga ta va kona eka mafambiselo ya xifundzankulu xa Gauteng. Holobyenkulu wa Mpumalanga Rifile Mtsweni-Tsipane u cince va holobye eka khabinete ya yena. Va holobye vantshwa va katsa ka khale ka holobye Mandla Msibi loyi a nga tani holobye kumbe loyi a nga thoriwa tani holobye wa mfumo ya miganga. Msibi u humile ka mfumo wa xifundzankulu endzhaku ko hihliwa ka milandzu yo dlaya. Kambe swihehlo leswi swi swi herisiwa ekhoto n'hweti leyi nga hela. Vusi Mkhanjwa na Muhehliwa va hlongoriwile. Ku ve na ku cinca ka khabinete, vaholobye vambirhi va hlongoriwile. Mandla Msibi kun'we na Nompumelelo Hlophe va thoriwile tanihi vaholobye eka khabinete ya xifundzankulu xa Mpumalanga. Mtsweni-Tsipane u vule leswaku va lava ku kotisisa ku khabinete yi phakela vukorhokeri lebyi eneteke. It is therefore important that we place people in position of leadership who are able to understand the unique nature of our challenges and people who are able to drive successful and sustainable public service delivery in a much more coordinated and integrated manner. Khale ka holobye wa ndzawulo ya vurimi Mandla Msibi u tlhela thoriwa tanihi holobye wa ndzawulo ya mfumo ya muganga. Mtsweni-Tsipane u vule leswaku Msibi u kombisile vurhangeri. You will recall that Mr. Msibi stepped aside after charges of serious nature were leveled against him. These charges have since been withdrawn. His decision to voluntarily step aside proved that Mr. Msibi believes in clean governance and served as an example to all other leaders who find themselves in the same position. I have no doubt that MEC Msibi will put more impetus in our efforts as government to help municipalities deliver on their service delivery mandate. Vandla ra EFF eMpumalanga ri vule leswaku xiboho lexi xi hlohlotele hi ku avana loku nga kona eka vandla. Loku nga koho vo endlela ti favors and ti department leti va tlangelaka ehenhla ka tona ti na nghozi ngopfu because loko u languta eka department ya public works yi dila hi miako swikolo swibedhlele leswi swi nga le ku mbindzumukeni hinkwaswo ka swona ene namuntlha u teka MEC lo a ha ku fika ka legislature a nga na yona na 6 ya tin'hweti a fikini u n'wi teka u n'wi susa ka COGTA u n'wi yisa ka public works i kwini ku cinca loko a nga ta ku tisa ke la swi ti komba kahle swi le rivaleni ku tlangiwa game ya politiki ya vona. Holobye wa ndzawulo ya timali nhluvukiso wa ikhonomi na vupfhumba Nompumelelo Hlophe a tirha tanihi nhloko ya komiti eka huvo ya ku endla milawu ya xifundzankulu. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela eMpumalanga. Ndzawulo ya makhotso va tiyisise leswaku xigwevo xa khale ka President Jacob Zuma xi fike makumu ximfumo namutlha. Zuma a guve lembe na tin'hweti tinharhu ejele endzhaku ko nyaja xileriso xa khoto ya vumbiwa. U tshame tin'hweti timbirhi kutani a tshunxiwa hi parole hi xivangelo xa swa rihanyo rakwe. Mulawuri wa ndzawulo ya makhotso Singabakho Nxumalo u ri Zuma u landzelele swipimelo hinkwaswo leswi a vekeriwe swona swa parole loko a ri ekaya. Kasi hi xitatimende Zuma u khense maAfrika-Dzonga lava nga n'wi seketela hi nkarhi lowu a koka xigwevo. U tlhele a ku se u twa tshunxekile kambe wa ha tshovekile emoyeni hikuva u ri swi n'wi tsundzuxa hi 1973 loko a tshunxiwa ejele hi khale ka mfumo wa xihlawuhlawu. As the Department of Correctional Services, we're able to confirm that the former state president, Mr. Jacob Zuma,
has been released from our system of correctional services. Mr. Zuma was sentenced to 15 months imprisonment by the Constitutional Court on the 29th of July 2021. We have stated on record that Mr. Zuma did comply with his medical parole placement. Hence, at the expiry of his sentence, we have confirmed his release from our care. Muhehliwa Wavuntlhanu eka Nandzu wo dlawa ka meyara wa masipala wa Mtsweni-Tsipane Moses Maluleke u aleriwe beyili hi khota ka Malamulele. Wiseman Baloyi a ku ri muhehliwa a ri yexe loyi a lava beyili. Lavan'wana va mune ku nga Takalani Mudawu, Chinyaneho Munyayi, Shumani ni Madudzi na Abatakali Mulaudzi va tshike ku ya mahlweni na swikombelo swa vona swa beyili. Wiseman Baloyi u byele khoto leswaku a hi munhu loyi a nga humaka laha tikweni ku nga se hetiwa ku tenga kumbe ku va nxungeto eka timbhoni ta nandzu lowu, kambe khoto yi te a ku na leswi khomekaka ku va a nga nyikiwa beyili. Ndyangu wa ka Maluleke wu ri mbuyelo wa namutlha hi lowu a va wu languterile. Ni rhandza ku khensa ku ri a ho sapotiwa la hi sapotiwile community a handle hi sapotiwe na va xiphorisa tiko hinkwaro ri vi consent leswi nga humelela se ha va khensa swinene ku va mahlweni va hi sapota ni ndyangu. NPA yi ri Baloyi u fanele ku tama a ha ri khotsweni loko ku langutiwa swihehlo swakwe. The man is facing serious offences which falls under Schedule 6. And then today the magistrate stated that he failed to show the exceptional circumstances in order for him to be released on bail. That is why he was not granted. Vaseketeri va Maluleke na vatirhikulobye va kombise ku tsakisiwa hi xiboho xa khoto. Hi leswi a hi swi languteli ngopfu tanihi vaakatiko va ka Malamulele. Hi lava no khensa ka judiciary ya hina kumbe NPA leswi va nga swi endlisa swona swi fambi exactly leswi a hi swi lavisi swona tanihi xinawu. Hi lava ku khensa futhi ni le ka ti-investigating officer ta this case va le ku yi tirheni hi ndlela leyi swi lavisaka swona tanihi vaakatiko. Ku tengiwa ka nandzu swi ta va eka mavhiki mambirhi lama taka laha wu nga ta sungula hi siku ra 29 Mudyaxihi lembe leri taka ekhoto ya le henhla ya Polokwane. Nandzu ehenhla ka wanuna wa le Groblersdal loyi a hehliwaka hi ku bukutela mufana u yisiwe eka Wavuntlhanu vhiki leri taku. Hi Khotavuxika Cornelius Pretorius u voneka eka video a karhi a rahetela mufana no nkomba hi xipamu. U ve a khomiwa no hehliwa hi milandzu ya rigombo yo bela ku humesa ngati na nandzu wo kombetela munhu hi xipamu. Vachuchisi va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo lulamisa tsalo ra nandzu no ri nyika maqhweta ya muhehliwa. Pretorius u tatama a ha ri ehandle hi beyili magidi 20 wa tirhandi. Vaakatiko le Groblersdal va hume hi xitalo va kombisa ku vilela hi mhangu leyi va yi tekaka tanihi mhangu ya xihlawuhlawu. Mahungu eka SABC2. Vafambisi va xibedhlele xikulu xa mfumo xa Steve Biko ePitori a va le rivaleni kahle leswaku ti-aircon leti nga tirheki ti ya lungareni. Vavabyi a va le ku endleni ka vahandzuri exibedhlele lexiya hikwalaho ka leswi ti-aircon ti nga onheka. Hambiswiritano vafambisi va xibedhlele va ri vuhandzuri lebyi nga yimisiwa hi lebyi nga riki bya xihatla. Nhloko ya xibedhlele Dr. Mathebula u ri ximumu se xi fikile naswona maxelo yo hisa ya veke michini ya ti-aircon ehansi ka ntshikelelo. Michini yimbirhi onhakile mhaka yo tirha ku tlula mpimo. Ku ri leswaku kontraka leyi a yi nyikiwe ntirho wo lunghisa ti-aircon yi lahlile thawula. Ku thoriwe yin'wana kontraka kambe a va veki kahle erivaleni leswaku va ta teka nkarhi wo tanihi kwini ku lunghisa ti-aircon. Hi le tlhelo Jack Bloom wa vandla ra DA eGauteng u ri xibedhlele xi tshame nkarhi wo leha va nga kambeli michini ya ti-aircon ta xibedhlele yi kala yi onhaka. Vaaka ndhawu ya Makhanda eEastern Cape va ri ku timiwa ka gezi Eskom swi va hisela miako. Va ri loko gezi ri vuya ri hisa swilo. Leri a ku ri kaya ro saseka sweswi ri onhakile. Yindlo leyi yi tshwe vhiki leri nga hela hi Ravumune Matakuxa laha ku hehliwaka leswaku yi tshwe loko gezi ri vuya laha ri nga hisa bokisi ra gezi. Ndyangu wa ka Kulati wu ponere a hlamile. Akhona ibhlungu ngento yobana uEskom akaphendula into ne beke sisalindile mhlawumbe uzasicontacta asazi but ke ngoku indlu ile hlobo asiyazi ba ithini into. N'winyi wa bindzu ra miqonxa u ri ku humelele leswi fanaka eka chisanyama yakwe u ri muako wakwe wu tshwe hi Ravumbirhi vhiki leri nga hundza.
zonke izinto zithile, ikhawushi, ifridge, yonke into esebenzayo pha. Timhangu leti ti le ku lavisisiweni, hambi swiritano leswi swi sivela lava nga tshweriwa ku va va koxa mali eka ndzindzakhombo. Maphorisa va ri a ku na leswi va nga swi endlaka ku fikela loko xiyenge xa ndzilo xi vula leswaku tiyindlu ti lohisiwa. In this particular case, the cause of fire is suspected to be due to the power surge during load shedding. Hence, an inquiry was opened. Once the report is received, a decision will be taken whether to proceed further with a criminal investigation or not. Endzhaku matshalatshala yo va Eskom yi angula mayelana ni swihehlo swa leswaku xivangelo xa ndzilo i ku timiwa ka gezi, kambe ko fana ni kwala. Mabindzu hlaya eka vumaki ya kavanyeteka kwalomu ka nkayivelo wa mati laha tikweni. Van'wana va boheka ku tirhisa mati yo tala ku borha kumbe ku tirhisa mali yo tala ku borha mati leswi tikisaka bindzu. Mabindzu fana u aka kuma ku baka switina na daka a ya fambi hi mhaka ya ku va ya lava mati yo enela. Elton Vumbi una bindzu ra daka ro aka eAcacia evuxa bya Pitori. Khampani tirhisa mamiliyoni 6 wa tilitara ta mati hi n'hweti. Vumbi u tirhisa mati ya masipala lama nga durheki. Sweswi tanihi leswi tipompi ta masipala ti nga hariki na mati lama ringaneke, u fanele a borha mati leswi nga ta n'wi koxa magididzana wa tirhandi. U boheke ku tlakusa nxavo wa daka ra yena. It make the cost of production to increase, and then in that means that we had to go look and search for low-cost water resources such as borehole and borehole waters, and secondly is that look at technological advanced items or innovative items such as improving our mix design through admixtures or high efficiency admixtures that reduces the consumption of water. N'wamabindzu loyi u thole ku tlula 50 wa vatirhi. U ri xiphiqo i ku pfumaleka ka mali yo kota ku fikelela swilaveko swa mati eka bindzu ra yena. Vumbi u ri u ehleketa ku hunguta vatirhi hikuva swa n'wi tikela ku kuma switshunxo swa nkayivelo wa mati ku va a papalata ku lahlekeriwa ka mitirho. Kasi loko swi tani mabindzu lamatsongo eka masipala wa Nelson Mandela Bay Metro ya tikeriwa hi mhaka yo timiwa ka gezi ra ka Eskom. Man'wana mabindzu lama hi lama a ringeta ku pfuka endzhaku ka COVID, kambe xiphiqo sweswi i gezi ro famba ri vuya. Bindzu leritsongo leri kumekaka election ra New Brighton eGqeberha ri ni munhu wa malembe ri ri ku tirheni. Ri tumbuluxe tiko ri nga se hlaseriwa hi ntungu wa COVID-19. Ku nga se hela lembe bindzu ri sungule ku tsekatseka hi mhaka ya ntungu. Loko xiyimo xa migingiriko ya tiko xi tlhelela ematshan'wini a ku ri ni ntsako leswaku bindzu ri ta tirha kahle, kambe ntsako walowo a wu helanga helo ku fike ntungu wun'wana wo fambafamba ka gezi. I'm a photographer, so I depend on lighting. So if there's no electricity, there's no work for me, you know. And also a lot of my work is done through my computers because I do a lot of editing. There's no editing, there's no business for me. Tikilomitara ti nga ri tingani ku ni bindzu leri nga le ku sunguleni na rona ri tumbuluxe 2019 ri lahlekeriwe hi vaxavi. Lose a customer great ngenxa bangekho mbala. And ke ukuluza ukuthi customer uye umbane ubuye ebusuku abantu abakho lathi siqoma masivala. Banhlangano mabindzu eNelson Mandela Bay va pfumela ku ri van'wamabindzu lava hakulaka hi vona va nga khumbeka swinene. Because we're so concerned about load shedding and the ongoing impact it's having on our economy, we've actually started establishing a renewable energy cluster where we're grouping together 23 of the largest manufacturers in our area. It's a trailblazer for South Africa where we've got industrial users grouping together to find a combined solution so we can get more power into the grid. Ku nyanyisa xiyimo, Eskom va tivise ku ri mphakelo wa gezi wu ta tirhisiwa hi ku siyerisana emaheleni ya vhiki leri. Bindzu ra tiromu to hirisa ri cince xivumbeko xa ikhonomi ya le malokixini. Se i ntolovelo ku va na tiromu eka jarata rin'wana na rin'wana malokixini lamakulu ku fana na Soweto. Vativa bindzu va ri tiromu i vuvekisi bya kahle ku fana na bindzu ra tiyindlu tinene.
Bindzu ra tindlu ri le ku kuleni naswona vo tala va vona ku ri vuvekisi bya kahle. Emalokixini vanhu vo tala va tirhisa majarata ku aka ti-room to hirisa va endla bindzu. Bindzu ra ti-room se intolovelo emalokixini ya Afrika-Dzonga. We found that the township communities are vibrant with a strong sense of community, and it's actually becoming a lifestyle thing. People actually want to live in the townships. There's people moving to the townships. Va Indlu Living va kume ndlela ya masiku lawa yo endla bindzu ra ti-room hi ku tirhisa app. Va kondletela vanhu ku tihlanganisa na vona va pfuniwa ku aka tindlu to hirisa. Ku ya hi Va Indlu Living, vanhu vo hlaya va tshama etirhumini. Va ri i bindzu ra kahle swinene. Landlords can use the app to list their existing rental units, which then displays on the Indlu Living marketplace on indluliving.com, where tenants can then go to find a place that suits their needs. Truta uri mani na mani loyi a nga na ndhawu u fanele ku endla ti-room a endla bindzu. Kasi languteni ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. Randi vevukile ku ipimanisa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 18.10 cent, pondo i 20.09 cent, euro i 17.69 cent, kasi pula ya Botswana i 1.34 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri hansi namuntlha. Nsuku i $1,698 a ounce, platinum i $923 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $96.72 hi mphongolo. Banyana Banyana va ta fanela ku ngetela ntamu loko va lava ku hlula xipano xa xiyimo xa le henhla xa Australia. Swipano leswimbirhi swi ya hlangana eka ntlangu wa xinghana mundzuku na nhlikani. Swipano leswimbirhi swi karhi ku endla malunghiselo ya mphikizano wa xidlodlo xa misava wa lembe leri tako eAustralia, New Zealand. Vatlangi va ntolovelo wa Banyana Banyana va ta va nga ri kona loko va ombana Australia. Mutlangi wa le mahlweni Thembi Khatlani wa vavisekile, kasi van'wana lava nga ta va nga ri kona i mukapteni Reflect Jane na n'watipala wo sungula Andile Dlamini. Vatlangi lava nga kona sweswi eka xipano va pfumela ku ri swi ta tika ku pfala ntokoto wa swinyeletana leswi nga ri kona. Hambisitano loko ta va ku ri nkarhi wa kahle ku va vatlangi van'wana va kombisa vuswikoti bya vona. It's a little bit challenging because they left big shoes to fill, but it's a good opportunity for us and the younger players to step up, to raise their hands and show that we can also play in those positions. Lexi i xiphemu xa Banyana Banyana xo lulamisela mphikizano wa vona wa vumbirhi hi ku landzelelana wa FIFA Women's World Cup endzhaku ka ku tlanga ro sungula eFrance 2019. Ku nga vi kona ka van'watipala Andile Dlamini na Kaylen Swart swi ta nyika n'watipala Rigel Ngobeni nkateko wo sungula na ntlangu. Being one of the less experienced and also being able to be getting the opportunity now, I think it's very exciting. I'm very happy as well. Working with most experienced players as well. Kambe vukona bya Jimmy Sopasingwe na Linda Mutlhalo swi ta pfuna Banyana Banyana loko swi ta eka ntokoto. Afrika-Dzonga ri ta va rin'wana ra matiko ya mune ku huma eka tikonkulu Afrika ku ya phikizana na swipano swa matiko ya misava. Matiko yan'wana i Zambia, Nigeria na Morocco. Phikizano wa lembe leri taka wa khapu ya misava u ta rhuriwa hi matiko ya Australia na New Zealand. Kasi nga skimeta mavonelo namuntlha ya fambelana na siku ra vadyondzisi misava hinkwayo leri a ku ri xiphemu xa vhiki leri. Mina ni rhandza ku khensa aka vadyondzisiwa va xikolo xa Tsuvuka Primary na Dlumana High School lava nga dyondzisa ndzi fikelela kwala ni nga koho. Ndzi khensa ni vuyelela ka vona ndzi ri a va dyondzisi la ku nga heriki. Ra mina hungu ni ri kongomisa ka vadyondzisi hinkwavo va le Hluvukani hi ku angarhela, especially na former principal wa xikolo xa N'wamanchingele. Ha mi rhandza swinene, ha mi tirheni swinene, mi endle vanhu ku fika kokwala namuntlha. Ha va kombela ku a va support na vanhu lava va nga tislowleni va nga va heleli mbilu, because loko hi langusa vadyondzisi vo tala va support vanhu lava nga tlhariha i va nyeka ku tlhariha va ya mahlweni lava va tislowleni va luza hope mara vona va tlangela. Ku ya hi mina maxaka vadyondzisi
va na xandla lexikulu ngopfu va tirha ntirho lowukulu swinene ku loko swi langutisa kahle hinkwavo vanhu lava va na ku vutivi byo karhi va nga na byona byi va byi huma ka vadyondzisi so ku ya hi mina va khensa swinene. Hi khensa mathicara hinkwavo lava nga hi dyondzisa kusuka ehansi va kotile ku va va hi pfuna muhaxi ni nga rivali na vona tatani Rikhodzo a Malenga na mathicara kulobye ya vona na makhensa swinene. Maxeleta landzelela ndzhaku ka mavhengele na Oscar Chivita. Vito ra mina i Musa Mabunda.